Урматтуу Өзгөн районунун тургундары, Заргер айылынын Заргер жайлоосунда ушул эркек торпок жана дагы бир торпок жоголгон туугандар. Бирка номерлери 1972, 1973 номериндеги торпоктор жоголгон. Көргөн билгендер болсо ушул экрандагы WhatsApp номерге кабарлап койсоңуздар, сүйүнчүсү бар. Деген жаман, жок жаман дейт го туугандар. Ошондуктан көргөндөр болсо сөзсүз ушул экрандагы номерлерге кабарлап коюңуздар. Assalamu alaikum урматтуу мекендештер жана Байтуу каналынын катталуучулары. Бүгүн 18 сентябрь 2022 жыл күнгө жекшемби туугандар. Биз буюрса Өзгөн мал базарына келдик. Өзгөн мал базарынан ургач торпокторду, сан уйларды, кунашындарды тартып көрсөтөбүз. Андыктан сиздер дагы колдоо иретинде ушул видеого бирден булчитип лайктан басып коюңуздар. Биз буюрса бир кеттен баштадык. Мына торпоктор 26 миң сомдон сатып алынды. Мына эко сатылып кетти. 26-тан алыптыр. Торпок канча болот? Акчасы канча? Меники мына 10 бу. Мына ак торпок канча болот ага? 20. Ургач эркек. Өткөндө бир жакта көрдүк го. Ургач эркек бе? Ургач торпок 20 миң сом кем бар экен. Канча сурап атат? Ар күн сурап. Мына торпокта силем бе? Жок. Шеге торпоктордон сойчу, мерде акамдагы. Багылып. Жакшы сура, жакка берем. Канчада болот? Я акам ушу ойлонуп калды сиз берери. Ки акам? Ичине кош. Я акам, мына бериң акам. Куртумушкан пайдаламаса не кыласың аны? Кел ака, канча болсо. Ака бериң. Ичине кош. Я азын алла берсин ака, экөө умур бердим. Канча койду? 22 миң сом. Вот ака. Канча берип атасыз? Байтууга кетти. Мана байтууга 22 миң сомго кетти. Кандай насыл? Жер алып ака, мына ушта. Мына ушта иштеп, кечке жүрөм ака. Мен атылай келем. Ака. Бачылай сурап. 20 миң 500ге сатып алдым мына торпок. Чеке ургач торпок. Кандай мына төртөө бар экен. Төртөтөң баасы кандай? 22 миңден дейт мыналарды. Мына сал кичинераак экен. Мынал деле мына менен тең эле экен, айко, а? Чоңду, а? 20 миң 500ге кетти. Торпок канча болот, торпок? Торпок ургач экен. 25. Эркек торпок 25 миң сом. Эркек бургачыбы? 5 сом. Канча? 29. 29 миң сом берди. 20 миң болсо чыгып, 25 миң берсең. Саат эдесиң? 500 сом. Ага. Саат эдесиң? Миң сом расут кетем. Канча? 20. Ала бугача миң Ургач сом. торпок 20 миң сом дейт. 30 түшүп. Салды канча болду? 62? 67 миң сом болду. Öterim. 85. Kaç euro desem? 85 ming so'm kem oldu. 70 ming berib o'taman. 70 ming berib o'taman unajimga. Sevmiken. Çoğun unajimken. 70 ming berib o'takan. Chetdan bir öyle. Nağlı torpa kaça? 17. Urgaça? Nakşekeyçe? 15. 15 ming so'm deydi. Ha. Urgaç torpa şekey. Buna kara var nasıl? 20 kam var aka. 20 kem var. Bu nasıl? Bu ben tam. 20 kem var. Kaça? Bunda 20 kam var. 20'dan kem var idi köten. Urgaçlık oldu. Kaç oldu o? 23. 23 aldınız. Erkek urgaçça. Erkek torpak 23 aldın dedi. Biz bunun açınları bat öyle. Bunlar uydu 90 ming so'm kem var ekan. Semiz uylar ekan. Ekoni bir balasa da berem. Qancha ekan bu? 130 ming so'm cho'ng uy. Qancha tuvan uy bilmaysiz? 3 tuvan uy deydi. Bu parodası boshqacha uy, shu cho'ng uy ekan. Adam ko'krog'idan kelgan uy ekan.
yerde bağlanan uylar. Nere dağı uydu bağlı da. Odam kadar siz gelmesin, meni gelmesin. Razı mısınız? Kaça gitti? 71. 71'e? Canım. Ne var? Abdullah. Kaç lan? 70.500'e gitti. 70.500'e gitti. Öyle. Ne oluyor? 59.500'e satıp alındı. Çoğun iken burada gazarttan gösterip koyun. Bunlar jınlar görelim. Bunlar jınlar kaçın? Toprak mı mi? Kaçı tutasın? 75. 75 mi? Toprak erkek yok muydu? Toprak erkek. Kaça birinci toprak var ya? İkinci toprak var. 75 mi? Kıyamam. 40'tan koyup verirsen bunu havayla. Bunlardan. Çok mu? Lan kaçam lan sakın? Kaça bunun? 55. 55. Boz kısır, boz gene var. 40'tan koyup verirsen. 40'tan koyup verdi adam dedi. Kısır gene. Oh, bro. Bu var bak 40'tan. Kaçtan mı tuttu o? 65 55. 70 65 nartısı 65 mi 55 ya kişiye. Çıktı. Haydi uydan mı? Aa, kaç oldu çok muyuz? 60 lira. 60 mısın? Kaç atı var? Tüylük. Tüylük. Bunacım mı? Buna. Çok mu geldi? 65 lira. Bunlar kaç lira mı? 55 gem var. 55 gem var. 55, buna 75. Buna 75 kim var? Bunu 55 kim var dedi. Buna 82 milyonga sağını satıp alındı. Torpağı erkeğe eкен. 82 eкен dedi. Sağını 72 milyonga satıp alındı dedi. Navay. Torpağını tutalım. 72. Torpağı erkeğe. Sağını 103 milyonga satıp alındı. Torpağı bulğa çıkan. 103'e gitti. Çoğun. Bunday tat koyup bizde satayım adamda. Ha. 103 bin oldu. 103 mingga sattım dedi tamam. Senlerin benzer. Yaxshi ekan. Torpağı urg'achi 87.500 ha. Navi. Sağ to'qol ekan. Satıldı. 87.500 ga. Allah uygancha o'tadi. Allah 80 bin babasın. 80 ming so'm to'pol bilan ha. To'pol gere farq o'xshashku. Urg'achi erkak bak. Urg'achi. Qancha so'radi? Ha? Qancha so'radi bozor? Sırayla. Yaxshi so'raylik. Sağ uygancha oldimi? Hava. Qancha oldi? 84 ming so'mga oldim deydi. To'pol urg'achi ekan. Bu cho'ng ekan. 84 ga oldim deydi. Analdan soda oldu. Qancha dedingiz? 85. 85 ming so'm. Torpağı urg'achi erkak mi? Erkek. Erkek torpağı. Qancha torpağı? Birinchi torpağı ekan bunda. Sütü-chi? Can açma. Sütü 6 litre. Sütü 6 litre süt var edi mesela. Can açmak ekan. Qancha euro chataga? 73 ga veriyor. 73 ga bermedingiz. 73 ga bermedim dedi. Negizi uy yaxshi ekan, ko'rinishlari, emelari yaxshi ekan uy. Mana shunday tuğanlar, bugun biz O'zgon mal bozoridan son uylarni, g'unajinlarni, urg'achi torpaqlarni tartib ko'rsatgan harakat qildik. Sizning fikrlaringiz bo'lsa, kommentariy qoldiringizlar, kanalga qatorlar etingizlar. Tinchlikda, omonlikda bo'lingizlar.